sana kwa life yake. Usitake jua kuket machua mtimam za kuchekifuta ilikuwa ngori kuruka na zilidai mamkwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya GoTV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month GoTV Plus. Enjoy the world's biggest leagues, a cup competition Futa season. GoTV, love it. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? GoTV, love it. Pizza Inn Black Friday starts now, 22nd to 29th November. Don't miss out. Sipping sunshine, I've been chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it fly. Above the clouds, we're feeling alright, alright. Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Anda kugeithia murori wa Sky Cable TV Kenya haria hothe ukiri mwathani arogocwo thengio ni tondu wa gukorwo murata witu na gukorwo hindi ciothe utwirolagira gitfeed-ini o giothe kiria twakianjiriria guku wa Sky Cable TV Kenya na mothe ni muthenya uria tugicemanagia na andu magugitwo agoci na ni urakiona ndina timu ikiri ha irugamite haha na nigetha ikorwo ikimugoca mwathani na tugikwiraga atiriri gukigoca Ngai no kuo kwagiriire na nikuo gugitiga
ikarite thiko ici ni tondu wakigoca Ngai agioka hakuhe ni ukimuneya mathina maku na nikio muthenya wa umuthi tugiukire twina timu egwitwo Blessed Favor na makire guku gwa Sky Cable TV Kenya nigetha magikorwo makiaraniria nawe na kwaraniria nawe ri no twitikire tu kushare na gutagia andu ucoke comment ucoke ukimere ni maragika kaundu kega ni tondu ni magiukire guku gwa Sky Cable TV Kenya ngagicoka ngagikwira ugithie mwena uria ungi wa YouTube warikia gukinya kuu ngwiraga ni subscribe warikia gu subscribe no ugicoke mwena uyu ungi nigetha ukorwo ukigoca hamwe na ndungata ici cia Ngai ikire mitambo-ini na ni ugugikorwo ukirathimwo ni Ngai na ni ugukorwo agigwika wega na ni makinyire na ndrenda magithie na mbere na gukigoca na ni njui Ngai wa muoyo ni agugika maundu mega. Thank you sana, karibuni sana. Mungu awabariki sana ntondu ni mugikinyire guku gwa Sky Cable TV Kenya na mukiigwe mwe mucii ni tugukorwo tukimumenya mathaa mangi no riu ndenda mwambe muthathaie Ngai mucoke riu muingire mututware kigoco-ini nginya riria irikihanda thaa icio ikwihanda. Ngai wa muoyo murathime. Baba
katika enzi yako. Katika enzi yako kunazo baraka. Umeinuliwa katika enzi yako. 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 Katika enzi yako, katika enzi yako, katika enzi yako, katika enzi yako, umetukuzwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, umeheshimiwa katika enzi yako, umeinuliwa 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 katika enzi yako. Atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana utarejesha, najua Bwana utaponya, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana utainua, najua Bwana utainua, hata kama itachukua muda, najua Bwana utainua, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana ataponya, najua Bwana ataponya, hata kama itachukua muda, najua Bwana ataponya, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Roho utarejesha, najua Roho utarejesha, hata kama itachukua muda, najua Roho utarejesha, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana utainua, najua Bwana utainua, hata kama itachukua muda, najua Bwana utainua, najua Bwana
kama itachukua muda, najua Bwana atatenda. Najua Bwana utatenda, najua Bwana utatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana utatenda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe unijuae, ni wewe, ni wewe Roho, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe mwanzilishi mwema, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tufungue, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tuponyae, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe baba wa yatima, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe mume wa wajane, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tuhifadhi, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tuelekeze, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 tunakupa sifa, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Roho, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia, 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 samaki majini wanakuabudu, ni wewe Mesia, samaki majini wanakuabudu, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu,
vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Vinainama na vinainuka mbele zako Bwana, vinainama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Kora vimonewe dikiuma, otada vimeta Yesu daoya. Kora vimonewe dikiuma, otada vimeta elia mwagianira natakufutuko agenda moravime wamwanenda nogire onagenda nogire ikiuma utadavimeta sundaoya kuravimonewe ikiuma utadavimeta Yesu daoya. Kuravimonewe ikiuma utadavimeta daoya. Kuravimonewe ikiuma utadavimeta Yesu daoya. Kuravimonewe ikiuma utadavimeta Yesu daoya. Kuravimonewe ikiuma utadavimeta Yesu daoya. Kuravimonewe ikiuma utadavimeta kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba
salama, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Mwamba ni salama, ndiye 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 mwamba ni salama. Neema yako
Unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi, Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi ninabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking, time keeps ticking. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you call me? I'm on the first chain, I'm on the first chain. Yeah.
Jesu nimugate roku mudatokia oye ndikahota kana nyote
tondu waku wega kiakwire na kiriuka na wendo kiario naguo ngoro yakwa nirakena ngoro yakwa tuma tuma ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondu wa muonokia
mbura ukirero uruma kwire nyama wendi wekai urio ninagira ndungaragu nijoyate ni wekai na gutura urio ngai hano nduithainagia ni maundu oiye kana kagwe ario nimo nikio tuikanage nyumaine ukakunde ario theri Let's
goca Ngai wa roho nĩ okire Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega haya niĩ ndĩraigua mũkĩgoca ngakĩigua roho wa Ngai nĩ akĩharũrũkire kũndũ gũkũ na Ngai wa muoyo mũrathime andũ makiuma mĩtambo-inĩ sana na nĩ makoretwo makĩmwĩrorera na nĩ makenio mũno nĩ inyuĩ marauga andũ acio maragoca na roho na ni ngakiuga Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega na makĩria amũtware haraihu harĩa maitho ma andũ matangĩkinya mũkinye kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ mũrĩ andũ a magegania na nĩ ndakenio nĩ inyuĩ mũno mũndũ ũgetwo Graciela Maina agakiuga andũ acio mena roho wa Ngai na gakiuga wonderful sana mũndũ gwĩtwo Eunice Wambui akĩrĩ mĩtambo-inĩ sana na nĩ akoretwo agĩkĩmwĩtĩra andũ aingĩ mũno mĩtambo-inĩ ya Sky Cable TV Kenya na arakiuga mwĩ sawa sana na nĩ ngakiuga Ngai wa muoyo mũrathime na akĩmwĩke maũndũ mega comments nĩ nyandĩke mũno nĩ andũ aingĩ na nĩ mũkũingĩra kuo nĩ mũkuona ũrĩa Ngai wa muoyo agũkĩmũrutĩire wĩra mwena ũrĩa nĩ tondũ ũrĩa mwakĩruta wĩra mwega na ithuĩ twĩ gũkũ gwa Sky Cable TV Kenya na turenda guthie gaturumo ka muthenya wa umuthi no tutaingirite hau ni ndirenda mukorwo mukimenya ni aya mauma mitambo-ini makorwo makimwira maritwa mao nigetha tukorwo tugigithie na mbere na njira njega tukwanjia nau na mo keyboard by the way mo keyboard ni wahura niĩ ngũiguaga gakĩgamba ndauga ũcio ti kwĩgarega nĩ aramenya ũrĩa areka oya maikrofoni ĩno ũgeithie andũ ũkorwo gwĩkĩmera marĩtwa maku na Ngai wa muoyo nĩ agũgĩkũrathima mwĩroreri nĩ ndakũgeithia wĩ hau ũrĩ wa mbere njuge nĩ ndakena nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ gwa Sky Cable TV tondũ ti kawaida gũkorwo wĩna opportunity ta ĩno gũka ũgoce Ngai ĩtiguo koguo kugathĩrĩria mũno mwĩroreri na ngakwĩra Ngai wa muoyo akũrathime nĩ gũkorwo ũkĩgoca hamwe na ithuĩ ningetwo Boni Marigi na nĩ ndakena na Ngai wa muoyo mũrathime amen waruta wĩra mwega mũno ka mũtinaigua ũguo ithe mũtiaigua sawa sawa endelea mwĩrori ndakũgeithia o harĩa ũrĩ nĩ gĩkeno kĩnene hwainĩ wa ũmũthĩ tũkĩmũgoca wa theru nĩ tondũ nĩ atũhete mĩhũmũ ĩyo ya kũmũinĩra kana tiguo nĩ atũhete hinya wa kũmũgoca nĩ tondũ nĩcio irio ciake na tũgagĩkenera kanya kau gawe gũikara hau ũtwĩrorere tũgĩthiĩ na mbere na gũthathaiya na kũgoca hamwe ha marĩtwa ngetwo Samuel wa Werũ wa Kĩmani kana Blessed Samuel amen mwĩroreri ndakũgeithia o hau ũrĩ marĩtwa makwa nĩ Esther kana Facebook ndĩtaga Zipe wa mkuu nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa atũhe tuoka gwa Sky Cable nĩgetha tũgocithie Ngai ũyũ ndĩrakwĩra wĩ mũndũ wa bata we watwĩrorera wĩ mũndũ wa bata mũno Ngai arokũrathima ndageithia andũ othe a Huruma CFF mageithĩke o harĩa marĩ na mathiĩ na mbere na kwĩrorera na Ngai amũrathime amen na mauma mĩtambo-inĩ nĩ arĩa itenda gũtinda ngĩthoma comment no nĩ nyingĩ na ndatigĩrĩra andũ amwe nĩ ngũkorwo ngĩhĩtia mwĩroreri ndakũgeithia harĩa ũngĩkorwo kĩrĩ na nĩ ngenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa Sky Cable TV na nĩ ngenete mũno niĩ njĩtagwo Magi Mũrĩithi ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kĩgoco ũngĩenda kuona nyĩmbo ciakwa ingĩra harĩa YouTube search Magi Mũrĩithi na nĩ ngũkena nĩ ngũgeithia kanitha witũ wa CFF harĩa Kariũbangi hamwe na acirika othe na arata othe Ngai mũrathime amen mwĩroreri o harĩa ũrĩ nĩ ndakũgeithia na ndĩrahoya Ngai akũhe mwĩhoko mwega na mũthenya ta ũyũ wa ũmũthĩ nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa gũkuonithia mũthenya ta ũyũ ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ nĩ kũgeithia andũ arĩa CFF harĩa Huruma hamwe na pastor witũ Pastor Lucas harĩa ũrĩ you are blessed njĩtagwo Paris na harĩa FB ndĩtaga Paris Praise Favor na Ngai amũrathime amen mwĩroreri wakwa hwainĩ mwega nĩ ndakũgeithia nĩ ndĩrauga ũgeithĩke mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani Jesũ ona nĩ gũtwarana ithuĩ thĩinĩ wa kĩgoco gĩkĩ nĩ twĩ ti kawaida ti atĩ nĩ kaburi cikũihũrĩte kana thibitarĩ cikaihũra atĩ nĩkĩo twĩ haha ĩndĩ nĩ hinya wa mwathani nĩkĩo twĩ haha nĩkĩo tũramũgoca ta mahiga me muoyo na nĩkĩo ndĩrakwĩra wĩ wa bata ũtwarane na ithuĩ nĩ wekaga mũno nĩ gũkinyĩrithia hau twakinya ngetwo Spora wa Kamau ndĩ mũhonoku thomaga kanitha wa AIPC Dandora ndamũgeithia mũno na Ngai amwĩke wega amen mwĩroreri wa Sky Cable TV hamarĩtwa njĩtagwo John Wahome
ndi muhonoku ni nyendete Ngai na nä gå kena ndä rakena hwainä wa må nä tondå må ira mahä må ira ngå rä te mwathani agocwo ihinda rä 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 amå nä rä o rä a kå goca mwathani nä ngå geithia eroreri othe na ngeithie acirika othe ya Global Salvation kå rä a Umoja tu na ndä mere maikarage må tambo-inä å yå wa Sky TV. Amen. Muriega eroreri aitå turamucokeria ngatho nä gå korwo mwä na ithuä kuma rä a twambä rä irie ona thaa ici må tirä må ranogio nä ithuä nä getha tå twarane na kä goco gä kä nä tondå nä Ngai witå tå ragoca nä tondå nä atå hete mä hå må tå gakorwo twä ho. Njätagwo Esther wa Kimani na ndä må ini wa nyä mbo cia kå goca Ngai ngageithia andå othe a Huruma andå othe a Mathare North area 4 na kanitha wothe wa CFF Huruma. Murathime muno. Amen. Ngai amurathime muno. Nä ndĩrona mũndũ ũretwo Chosen, Pastor Chosen aroria which bird is this? Blessed favor bad na no akeigwa matiumite kanitha omwe ni wendo umanyitithanitie ni tondu kiugo gitagwo wendo nikio kiunangaga macoki mothe maria mangikorwo makiriho na riu aya ni tondu wa wendo nikio manyitanite ni urona kwina andu kwina akorino kwina CFF kuri aidi by the way ginya idi mari o haha na no akeigwa marakigoca tondu roho wa Ngai anjia kuruta wira hamwe na inyue ni mwikaga maundu manene anda mucokeria ngatho inyuothe mwandika comment cianyu inyuothe muko appreciate ka group ino ni tondu ni mwakorwo mukima appreciate na njira nene na mwauga andu acio ni mokage kaingi na ni kuri andu makumuririkanaga makauga githi guti hindi mari gukumathire ku yaya ni makwire kuria marakiri tondu ni mukoretwo mugigiethwo na style no riu ni mwakioneka muthenya wa umuthi ngakiuga Ngai wa mwe amurathime na mwararamie ona kumwita na haraka na mugegitikira guka ni mwito mukiri naguo na ngauga Ngai wa mwe amurathime kuma riria cikuhandite thaa 11 riria tuingirire thiini wa studio Sky Cable TV Kenya ni ndacokia ngatho nginya thaa ici ciehanda thinacara ndauga Ngai wa mwe amurathime eroria Sky Cable TV Kenya na ndukariganirwo ni guthie kuria kwa YouTube warikia gukinya kuu tukwiraga ni subscribe na guku nakuo kwa FB nakuo tukwiraga ni like no coke ugacira andu aingi no ga comment ya uria kwagiriire nigetha nake Ngai agagikurathima ni tondu wa gwika maundu mega nie ngetwo Rose Praiser na njugaga I'm God's favorite material. Bye bye. Hola.